حمد سلاف جبوتا پیام ربر عبدالله اوجلان جبونا زانینگاه کوبانی هبو خستبو وی گوتنیج خوندکار و ماموسته و کسی که هندری زانینگاه ده کار دکن تسردانا زانینگاه کریا نه تخست هنک آگاهیان ور بگیری یا نه؟ بله بریتان دم باش جبوت و جبو همو تماشاوانش خبر کوته زانین پشتی بانگا دیروکی یا ریبر آپو یا کوته 27 سبات آیدا هاتبو راگهاندن پشتی وی زانینگاه کوبانی کو پانیل کات دارخستن جبو شروع وکرنا بانگا ریبر آپو هر و هر رولا کو اف بانگ ده به واژوی کی روزا ایرو دا کو به چه رنگی اف بانک رولا خاوه بلیزه گشتیش بو خبرکارن زانینگاه و بو خواندکارن زانینگاه کو اف شروع دهاتن کرنج خواد و پانل ده گلک میوان باشتار بیم یک جوان پارێزەری ڕێبەر ئاپۆ بوو هەروەها کۆ کەسێن گوبریا زومێ باشتاری بێ پانێلێ بوون یەک ژێ برێز عومەر ئۆجاڵان بوو کۆ شروڤەیەن vê bangêj bû mamoste û xwendekarên zanîngehê dihatin kirin. Di wê panêlê de ji alî mamosteyên zanîngeha Kobanê ku ev daxwaz hebû ji birêz Umer Ocalan ku silavên zanîngeha Kobanê bigînin rêber Apo ku bi dilekî germ û şad ev silav ji bo rêber Apo şandin ji xwe wekû niha beriya we dengê birêz Umer Ocalan jî we da ekranê ku rêber Apo jî agahiya wî tune bû ji zanîngeha Kobanê her wiha ku rêber Apo ji silavên xwe taybet ji bo zanîngeha Kobanê ji bo mamosteyên wê ji bo xebatkarên wê ji bo xwendekarên wê rêkiribû ev daxwaz kiribû ku divê wekû xebatkar wekû mamoste wekû xwendekar li ser modernîteya demokratîk perwerde bibin û kar û xebatê xwe bimeşin. Bêrîtan ji xwe me dixwast em vê weşana xwe li zanîngehê bikin li gel wan mamosteyan bikin em kêfxweşiya pêşwazîkirina vê silavê bi awayekî zindî li gel wan mamosteyan û xwendekaran were parve bikin lê mixabin îro taybet li bajarê Kobanê piskirêkekî internetê hebû ku ji saetên sibehê da heya berî vê kêliyê ku internet bi temamî tune bû lewra me netkarî em vê weşana xwe li zanîngehê bikin em kêfxweşiya mamoste û xwendekaran bi we û temaşevanan re parve bikin lê me hevdîtin bi wan mamoste û xwendekaran re kiriye ku bi rastî ew jî bi dilekî pir şad kêfxweşî ev silava rêbertî hemêz kirine ku doh wekû sürprîzekê ji bo wan hatiye pir heyejanî bûne ji vê silavê û taybet jî ku soza vê yekê didin ku rêber Apo ev daxwaz kiriye ev yek gotiye ku divê ev perwerdeya zanîngehê xebatên zanîngehê li gorî modernîteya demokratîk be ku ew ji sozê wê yekê didin ku wê li ser wê xetê berdewam bikin ji xwe ku ev zanîngeha Kobanê mirasa şoreşa nozdeyî tîrmehê ye ku ev zanîngeh ji xwe li ser vê xeta netawa demokratîk hatiye ava kirin û li ser wê yekê xebatên xwe didin meşandin û perwerdeyên xwe didin lê piştî silava rêber Apo piştî daxwaza rêber Apo ku hîn wê di vê yekê da îsrarlî bin wê hîn soza vê yekê careke din nû kirin û dan ku em ê heya ji xebatên zanîngehê xwendina zanîngehê perwerdeya ku tê kirin wê hîn di awayekî kûrtir di paradigma rêber Apo da di netawa demokratîk de wê hîn di vê yekê da bên kûr kirin û xebat di vê alî da hîn bi awayekî xortir were meşandin yanî bi rastî atmosfera heyî li zanîngeha Kobanê di nava xwendekaran da di nava xebatkaran da di aliyê mamoste û akademisyanan da yanî bi awayekî pir bi dilekî şad û kêfxweşî ev silav pêşwazî kirin mixabin me dixwast em vê bara parve bikin lê ji ber piskirêkên heyê internetê îro ku li Kobanê tê jiyan kirin ku ew derfet nebû ku em bikaribin van hestan wan helwestên wan pêşwazîkirina wan bi we û temaşevana re parve bikin lê bi rastî jî him ji alî zanî ne tenê em bêjin ji alî zanîngehê xebatkarên wê û xwendekarên wê yanî ji alî gelê Kobanê bi tevahî ew heyejan
و او دلشادیا پیشوازی کردن سلاوا ربر آپو هیا نتنه کسین گود زانگه هدا کارت که براستی هم وقت روزنامه‌وان جی وقت گل کوبانی گشتی سازی دزگه هن ربر خاصری لباجار کوبانی دما دنگ برز عمر اوجلان بهیستن و سلاوا ربرتی جبو زانگه کوبانی بهیستن براستی جالی هر کسی دا دلشادی و کیفخوشی و هیجان هبو کو ربر آپو سلاوش جبو زانگه کوبانی شانتنه براستی خواست که درفت هوا ما بکار به او یک بارا پاروا بکرا لگوری ما ایرو هم در باسی زانینگه بون ما گلک هفدیتن چه کرن به ما مستین را بخواندن کارانا او هست جیان دکرن او سوزا برداون بونا دوی خطانتا دموکراتیک دا و کرکرنا دوی خطه دا او سوز جاره گدن جبور ربر آپو نکرب طایبت اف گوتن جی گوتن کو ربر ما گره دلتا راحت به ام لسر به خطه اف زانگه هاتیا آواکرون و دوی خطه دا بردوام جی بکه و نفشه کی لسر پارادیگما ربر آپو لسر خطا مدیریت دموکراتیک لسر و ورن پرورده کرن ورن درچون گلک سپاس کنو چگهانه محمد مصطفى کو بوی آوائی تکاریبو هنکی جه هستین وان خوندکاران و کسین کو دهندری زانینگه دا خباتی دکن لگل مو لگل بینرم پار وکر ملوافا